Ni mu kagari ka Buruba mu murenge wa Kimonyi ho mu karere ka Musanze. Amazi atemba bigaragara ko atari meza kuko ruguru ya bamwe bari kuvoma usanga bari kuyafuriramo abandi bari kuyuhiza imyaka. Aya mazi ngo niyo abatuye muri aka gace bavoma. Bagiye byabaye nabi bayavunduye. Gute? Ubu ngubu bari gucucira mu mirima bakayavundura yakaba nabi. Tuyavoma tuzi ko ari mabi none twavoma yandi yahe. Ese amazi mu rwego kuba tutera inzoka. Ku buryo abana bazazirwara mu vuba. Bazirwara rwose. Kuba bavoma aya mazi atemba ngo suko muri aka kagari ka Buruba hatari imigezi, ahubwo imigezi irahari, ikibazo kikaba yuko abaturage bagiye kuvoma basanga kuri iyo migezi imwe nta bantu bavomesha bahari. Ntabwo ahenze ariko hari imigezi zimwe zitagira abazivomesha. Gute? Ukajyayo ukabura ufungura. Bibahoze? Nyine hano haruguru hari umugezi ariko wabuze umuntu uje uvomesha. Dushaka ibiceri twagira ngo tuje kugura tukabura tugurisha. Niba ari ubuyobozi, niba ari abantu baza ntibabikurikirane. N'ubuyobozi bwabo babifitemo intuza kuko ntibabona abaturage batari gukoresha icyo bagombye gukoresha. Nyuma nk'umuyobozi w'akagari cyangwa w'umudugudu baba babibona. Umuntu baraza umuvomesha ubwo bari bamwemeje ko gahara ariko yaza kuvoma akayabura gakagenda. Yewe ntaco bwo twararenganye. Nasi twabonye guno mugezi tugira ngo tuzabona amazi. Birangira tuyabuze. Ubwo rero kumva ko twaharenganiye mwaduhaye icizere ko icizere cyane ntaco cyatumariye. Navomye se nkakanga. Nje navomye umunsi gumwe gusa. Ni ikibazo dufite n'ubundi dore nk'ubu nta mazi dufite. Kandi imvura iri kugwa ariko dushaka ibiceri twagira ngo tuje kugura tukabura tugurisha. Ni nk'umutako ubundi ntaco waba utumariye. Imigezi ndatubona kamazi. Ninga imitako tuvoma ku biteka byo hasi. Mu kuvuguta umuti w'iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge bwatugaragarije ko umugezi utari ufite uwukoresha ubu yabonetse abaturage bari kuvoma. Gusa nk'ubuyobozi baracyakomeje gushishikariza ababyeyi kubuza abana babo ntibajye bajya kunywa aya mazi cyangwa kuyogamo ngo kuko abatari meza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.